Zdravo! Danas je sreda, ali danas se ne radi, zato jer je prvi dan nove godine danas. 2025. Sretna nova godina. Dođite na kavu. Pijemo kavu, pijemo tursku kavu. Sjedni, dođi. Pijemo tursku kavu, imamo džezvu s turskom kavom. I imamo 2 filđana. 1, 2. 2 filđana. 1 džezva. Turska kava. Izvoli. Vruće, pazi. Pec, pec. Da li bi tursku kavu sa šećerom ili bez šećera? Ja bi tursku kavu sa šećerom. Malo šećera. A ti bi tursku kavu bez šećera? Dobro, važi. Imamo čašu vode. Imamo 2. 1, 2. 2 čaše vode i 2 filđana. 1, 2. I 1 džezva sa turskom kavom. Imamo i naranđe. Naranđe. Koliko ima naranđi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, više od 10, ima puno naranđi. Više od 10. Ajmo još jednom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 naranđi. 2 šolje. 2 žličice. 1, 2. 2 žličice. Male žličice. A ovo je velika žlica. 1 velika žlica. 2 čaše vode. Salveta. 2 salvete. 1, 2. 2 salvete. 1, 2. 1, 2. Bombon. 1, 2. 2 bombona. Ajdemo pit kavu. Što je fino. Sretna nova godina.